Kuma wuok e dhood oganda Jo-Keyo ywago Raila Odinga kod alam makende. Komachielo oganda mar din Waindi mawuok Eldoret bende nobago alam mar kwe ne familia mar Raila Odinga. Elizabeth Ajode nigi lero. Gi alam makende bungu ma Kaptagat, jodongo oganda jodhod Keyo oparo Raila kaka jatelo mane ni kod were mathoth. Kendo gimedo ni bugo ma Raila oweyo e chuny Jo-Kenya onge ng'at manyalo pong'o. Right Honorable Raila Odinga tulisikia kwa huzuni sana, na bado hata sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet bado tunahuzunika na sana, na bado still tunaomboleza na hatujui kama haitaisha kwa mwili yetu. Right Honorable Raila Odinga ataishi kwa mioyo yetu miaka na miaka na miaka. Bende gitiyo gi thuolo ne duoko erokamano ne jatend piny William Ruto kuom dhialo Raila kaka thuon kendo jatelo mane okedo ni ratich Jo-Kenya duto. Kumtusa kwanza Mheshimiwa late Raila Amolo Odinga kwa sababu ya ushujaa na kazi kubwa ambayo amefanyia nchi hii, tukiwemo kama wakahaji wa eneo hili. Raila alikuwa shujaa. Kweli tuliona ile awards yenye watu walipewa sio tu kwa sababu walikuwa marafiki yake, lakini it is because they deserve them. Kuanzia Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa ni champion wa devolution, amekuwa champion kwa mambo ya kubadilisha katiba. Komachielo oganda mar din Jo-Hindu mawuok Eldoret bende nobago alam mar kwe ne familia mar Raila. Kotelnegi kod Girish Ketia giwacho ni nyasi margi mar Diwali mahigani gibiro paro Raila e yo makende. We as Hindu community decided to postpone our Diwali celebrations because it is not fair that when our fellow Kenyans are mourning and we are celebrating. So we decided as Hindu Council of Kenya, national level and also Eldoret level, that we will not celebrate at this time until the mourning period is over. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.